Crnoj Gori žive sve sami čisti i pravi Srbi, koji govore srpskim jezikom, a ima ih oko 300.000 stanovnika. Većina su pravoslavne vjere, a ima nešto malo rimokatoličke i muhamedanske vjere. Ali treba znati da smo svi srpskoga porijekla i srpske narodnosti. Na njemu je zaklan kralj Vladimir u Pričicu Krajinsku. I on imao tako jednog adjutanta koji je imao 3 ćerke. I kad je u ovome pala glav na krst, ovaj krst se zgrabio da ne vide u viziji. I sakrije ga. I donese ga kući. I kad su mu se te 3 ćerke udale, jednoj ćerke je dao krst, ta je došla ćerka u Androviće se udala. I on je donala krst u miraz. Tako je on došla kod nas.
jest Travunijom i obližnjim oblastima Srbije vladao Vladimir, po kćeri Samuilov zet, čovek pravičan i miroljubiv i pun vrline, prilike u Draču su bile mirne. Jovan Skilica, grčki hroničar iz 11. veka, u svom delu Kratka istorija opisao je istoriju Romejskog carstva od 811. do 1057. godine, gde je između ostalog ostavio podatke o Srbiji iz perioda 11. veka. Skilica je bio savremenik vladara Duklje, tako da je njegovo svedočanstvo vrlo značajno za srpsku historiografiju. On navodi da je Vladimir vladao Trivalijom, što bi u ovom konkretnom slučaju podrazumevalo Travuniju kao Vladimirovu očevinu i obližnjim delovima Srbije. Dakle, Skilica eksplicitno navodi da je Vladimir vladao Srbijom, Travunijom i njenim obližnjim delovima. U srpskoj zvaničnoj historiografiji se tek od Stefana Nemanje spominje Srbija kao teritorijalna celina koja objedinjuje i Rašku i Duklju, i Travuniju, i Zahumlje, i Paganiju. Međutim, kao što vidimo još u vreme vladara Jovana Vladimira, Travunija i obližnje zemlje smatraju se delovima Srbije i Vladimir se navodi kao vladar Srbije, a ne samo kao vladar Duklje. Kao što ćemo u daljem izlaganju videti, i ostali vladari Duklje, Stefan Vojislav, Mihajlo i Bodin, se uvek spominju kao srpski vladari, kao vladari Srbije i srpskog naroda. Daniele Farlati, italijanski katolički sveštenik, jezuita i predavač klasike na jezuitskom koledžu u Padovi, u prvoj polovini 18. veka u cilju istraživanja istorije hrišćanske crkve na prostoru Ilirikuma, prikupljao je zajedno sa svojim saradnicima pisane dokumente na srpsko-slovenskom i latinskom jeziku čitavih 20 godina. Tom prilikom prikupljeno je 300 rukopisnih svesaka, što je rezultiralo objavljivanjem 8 tomosa. U 7. tomosu Farlati naziva Jovana Vladimira Vladimiri Regis Serblorum, to jest Vladimir, kralj Srba ili srpski kralj. Dakle, pored Skilice, koji je živeo i pisao u 11. veku i koji je bio savremenik dukljanskih vladara, još jedan istorijski dokument iz 18. veka zasnovan na dokumentima prikupljenim sa terena, dakle sa naših prostora, potvrđuje da je Jovan Vladimir bio srpski vladar, to jest vladar srpskog naroda. Farlati ne spominje nikakve Montenegrine, nikakve Dukljane, nikakve crvene Hrvate ili naslednike Rimskog carstva, već kao i Skilica isključivo Srbe. I na samom kraju, grčki monah Nikodim, koji je živeo u 18. veku, naziva Jovana Vladimira carem Srba. Prema tome, svi istorijski dokazi upućuju na to da su savremenici dukljanskih vladara nazivali stanovnike Duklje Srbima, njihove vladare Srbima, kao i samu Duklju su često puta poistovećivali sa Srbijom i jasno isticali da su njihovi vladari vladari srpskog naroda i vladari Srbije. Dakle, nema nikakvih Montenegrina, nikakvih crvenih Hrvata, nikakvih etničkih Crnogoraca, jedini narod koji se spominje na ovim prostorima jeste srpski narod. Otkud odiš, mladelio, veselo diš, vesel penješ, koji ti dade to veselje. Dade mi go Sveti Jovan, otel blagani ti da si živ.
tebe. U daljem izlaganju ćemo vidjeti da je osnivač dinastije Vojslavljević, Stefan Vojislav, također nazivan Srbinom. Jovan Skilica, romejski istoriograf koji je živeo i stvarao u drugoj polovini 11. veka, dakle neposredno nakon smrti Stefana Vojislava, Stefana Vojislava naziva arhont Srba, a Duklju naziva zemljom Srba i Srbijom. I Srbija, koja se posle smrti cara Romana bila odmetla, ponovo se pokori. Jovan posla caru koji je boravio, kako rekosmo, u Solunu 10 kentenarija zlata, ali brod zahvaćen olujnim vetrom udari na ilirske obale i razbi se. Zlato prigrabi Stefan Vojislav, arhont Srba, koji je pre kratkog vremena pobegao iz Carigrada i zauzeo zemlju Srba, proteravši odande Teofila Erotika. On upade u zemlju Tribala, prolazeći putevima strmim i kršnim, i vrletnim i tesnim, tako da uporedo nisu mogla ni dva konja nikada idu. Srbi su njima, kako se priča, namerno dozvolili i dopustili da ulaze. Provalivši, ovaj je pustošio i palio polja, dok su Srbi zauzeli i čuvali tesnace i strmovita mesta na putu i čekali na povratak. Opisujući čuvenu bitku koja se 1042. godine dogodila u Duklji, nedaleko od Bara, između Srba i Romejskog carstva, Jovan Skilica opisuje da su Romeji ratovali tom prilikom protiv Srba i da su upali u zemlju Tribala, to jest Srba. Dakle, nema nikakvih Montenegrina, nikakvih Crnogoraca, nikakvih crvenih Hrvata. Jedini narod koji se ponovo pominje jesu Srbi. Tako uradi u Duklji Travunjanin Srbin, kapetanu Drača Mihajlu, sinu Logoteta, i uništi njegovu vojsku koja je brojala preko 40.000. Kao što smo vidjeli, još jedan romejski istoriograf iz 11. veka, savremenik dukljanskih vladara, Stefana Vojislava, vladara Duklje i Srbije, eksplicitno naziva Travunjaninom Srbinom. I dok današnji Montenegrini proslavljaju 7. oktobar kao dan vojske Crne Gore, u čast velike pobjede u čuvenoj bici kod Bara, koja se dogodila 7. oktobra 1042. godine, morali bi da znaju da su te 1042. godine njihovi preci ostvarili tu veličanstvenu pobjedu pod srpskim imenom, koje je ostalo zabeleženo u evropskoj istoriji sve do danas. O toj čuvenoj pobjedi Srba govorili su brojni romejski istoriografi i vladari, čak postoji slika nepoznatog autora iz 13. veka koja nosi naziv Srbi masakriraju Vizantince kod Bara 1042. godine, koja prikazuje ovu čuvenu bitku. Još jedan pokušaj falsifikovanja srpske istorije je Montenegrinima nažalost propao, zahvaljujući sačuvanim istorijskim podacima. U daljem izlaganju vidjet ćemo da svi istorijski izvori dukljanske vladare nazivaju Srbima, počevši od Stefana Vojislava preko kralja Mihajla i kralja Bodina. Kralj Mihajlo se u romejskim dokumentima pre 1078. godine naziva knez Srba i protosparac Srba. Nakon 1078. godine kao kralj Tribala, to jest Srba, i Slovena. Kralj Mihajlo Vojslavljević se u dokumentima na latinskom jeziku pominje kao Mihajlo kralj Slovena, Michaeli Slavorum Regi, i kao Mihajlo Slovena Srba kralj, Michael Suit Slavorum Serblorum Rex. Kada je ustanak izbio u Srbiji, pisao je on, guverneru Drača, koji je marširao protiv Srba, pod naredbom cara da uguši ustanak u Srbiji,
On okupi vojsku 60.000 ljudi i umaršira u zemlju Tribala, ali napadne na tako neiskusan način da je prouzrokovao pad 40.000 ljudi i 7 generala. Mihail Glika bio je romejski historiograf, matematičar, astronom i teolog, koji je živeo u 12. veku, dakle jedan vek kasnije nakon Kekavmena i Jovana Skilice. Kako u 11. tako i u 12. veku, romejski državnici i intelektualci su odlično poznavali ime naroda sa kojima ratuju, njihove zemlje i njihove vladare. Nazivali su ih Srbima i Tribalima, ili Ilirima ili Dalmatima. Bez obzira da li je bilo reč o Duklji i Raškoj ili Bosni ili Zahumlju, Travuniji ili Dalmaciji, te zemlje su uvek nazivali Srbijom, jer su ove oblasti bile sastavni deo Srbije u kojima je isključivo živeo srpski narod. U svom delu Hronika sveta iz 12. veka, Glika ponovo opisujući ustanak u Srbiji i Duklji, spominje čuvenu bitku koja se dogodila 7. oktobra 1042. godine kod Bara, te jasno navodi da je ustanak izbio u Srbiji poistovećujući Duklju sa Srbijom, jer je Duklja od samih njenih početaka bila sastavni deo Srbije. Dalje Glika navodi da su Romeji marširali u boj protiv Srba, a ne nekakvih izmišljenih i nepostojećih Dukljana, Crnogoraca, Montenegrina ili crvenih Hrvata. Još jedan pokušaj falsifikovanja istorije srpskog naroda i stvaranja novog veštačkog identiteta od Srba u Crnoj Gori i u nekadašnjoj Duklji je propao zahvaljujući istorijskim izvorima. U daljem izlaganju vidjet ćemo da se i kralj Bodin kao i njegovi prethodnici, vladari Duklje, Mihajlo, Stefan Vojislav i Vladimir, kako u romejskim, tako i u latinskim izvorima iz 11. veka, uvek nazivao vladarem i kraljem Srba i Srbije. Konstantin Bodin je 1072. godine za vreme srpsko-bugarskog ustanka protiv Romejskog carstva u Prizrenu krunisan Samuilovom carskom krunom, te je postao car Petar III. S obzirom da je ustanak na kraju ugušen i da je samo zvanični Rim i Konstantinopolis mogao dodeliti nekom vladaru titulu cara, Romejsko carstvo je Bodinu kao i njegovom ocu kralju Mihajlu dodelilo titulu protosparac Srba. Od 1085. godine Bodin se spominje kao kralj Srba i kao kralj Duklje i Srbije. U pismu iz 1089. godine antipapa Klement III. Potvrđuje Bodinovu kraljevsku titulu, oslovljavajući ga kao kralj Bodin veličanstveni, Regis Bodini Glorissimi. Na 1077. kraljevaše u srpskoj zemlji kralj Mihajlo, na 1100. kraljeva je u srpskoj zemlji i Dalmaciji kralj Bodin, Andrija Kačić-Miošić. I na samom kraju, na osnovu pečata Konstantina Bodina, možemo vidjeti da je bio vladar kako Duklje, tako i Srbije. Dakle, u dosadašnjem izlaganju dokazali smo da oblast zvana Duklja ili Zeta nije nikada u istoriji bila nekakva nezavisna država nekakvog izmišljenog proto-montenegrinskog ili proto-crnogorskog naroda, već da je to bila nasledna udeona kneževina i u jednom periodu kraljevina unutar Srbije. Kako romejski, tako i latinski izvori Duklju često nazivaju Srbijom, njene vladare Jovana Vladimira, Stefana Vojislava, Mihajla i Bodina uvek nazivaju Srbima, i da narod koji je živao u Duklji je uvek od strane Romeja i Latina nazivan Srbima. Također smo vidjeli da strani latinski i romejski historiografi nazivaju Srbima i narod koji okružuje Duklju i da te teritorije Zahumlja, Travunije, Bosne i Dalmacije također nazivaju Srbijom jer u njima živi srpski narod i zato što su te oblasti skupa sastavni delovi Srbije. Još jedan značajan argument bi trebalo istaći, a to je činjenica da je grad Skadar, koji se danas nalazi u državi Albaniji, a koji se nekada nalazi u srpskoj Duklji, u periodu od kraja 5. i početka 6. veka pa sve do sredine 14. veka sa povremenim prekidima bio zvanična prestonica čitave Srbije, dakle preko 7 vekova. Da je Duklja bila nekakva nezavisna država, a ne sastavni deo Srbije, da li bi bilo moguće da se prestonica Srbije nalazi izvan Srbije u nekoj drugoj državi?
Također treba napomenuti da je i Bosna nakon proglašenja kraljevine postala u neku ruku nezavisna država u odnosu na Srbiju, ali da je to bila samo još jedna država srpskog naroda. Dakle, u periodima kada su vladari Duklje imali kraljevsku titulu, oni su ujedno bili kraljevi Srba i Srbije, čak i da je Duklja u pojedinim momentima imala potpunu de facto i de jure nezavisnost u odnosu na ostale srpske zemlje, to je i dalje bila država ili zemlja srpskog naroda i zato je i nazivana Srbijom i zato su svi njeni vladari nazivani Srbima, vladarima Srba i Srbije i sav njen narod nazivan je Srbima. Ja sam Srbin, a i džed mi bio, a i unuk šta bi drugo bio. Ja sam Srbin i ostajem, drugu vjeru ne poznajem. Uskliknimo s ljubavlju, svetitelju Savi, srpske crkve i škole, svetiteljskoj glavi. Tamo venci, tamo slava, gde Sava, pojtemo Srbi, pesmu i otrojte. Pojtemo Srbi, pesmu i otrojte. Blagodana Srbijo, puna si ljubavi, prema svome pastiru, svetitelju Savi. Celo srpstvo slavi slavu svoga Oca Svetog Savu. Pojtemo Srbi, pesmu i otrojte. Pojtemo Srbi, pesmu i otrojte. S neba šalje blagoslov, sveti Otac Sava. Sa svih strana svi Srbi, s mora i do Nava. K nebu glave podignite, Savo tamo ogledajte, Savu srpsku slavu, pred prestolom Tvorca. Savu srpsku slavu, pred prestolom Tvorca. Da se srpska sva srca s tobom ujedine, s
počuj glas svog roda, srpskoga naroda. Počuj glas svog roda, srpskoga naroda. 5 vekova Srbin je u ropstvu čamio, svetitelja Save ime je slavio. Sveti Sava sebe voli i za njih se Bogu molim. Pojte mu Srbi pesmu i utrojte. Pojte mu Srbi pesmu i utrojte. Ni njivu ne čini jedna ljetina, pa ni narod ne čini jedan naraštaj. Livadu ne čini jedan otkos, niti može uništiti jedna kosidba. Što je za livadu jedan otkos, to je za narod jedna bitka ili morija. Narod niče u talasima i pada u otkosima smrti kao trava. Ali opet prorasta sve gušće zemlju i buja u novim naraštajima. Naša groblja su najsvjetliji biljezi našega naroda i najsvjetiji graničnici naše domovine. Ako ti niko živ ne može kazati dokle dopire tvoja zemlja i tvoja baština, potraži kosti i grobove i mrtvi će ti istinu kazati. Najznamenitiji i najznačajniji duhovni centar Grblja je manastir Podlastva. Od ranohrišćanskih dana, potom tokom 6. i 7. vijeka, kada su naši preci kršteni u krstionici pod svodovima ovog manastira, Podlastva je bila snažni duhovni stup o koji su se oslanjale generacije našeg naroda tokom svoje viševjekovne istorije. Platila je cijenu kao mnogo drugih srpskih crkava i manastira u borbi za opstanak. Paljena, rušena i poharana od svih neprijatelja krsta od 3 prsta do ratnih dana 1915. godine, uvijek narodnom ljubavlju i trudom obnavljana, zablistala je u naše dane, proširena crkvom cara Lazara i vidovdanskih junaka koji počivaju pod njenim svodom, osveštana rukom patrijarha Irineja, naslednika Svetog Save, da svijetli sadašnjim i potonjim generacijama Savinih sinova. Kroz vijekove je od usta do usta prenošen spomen i danas ga rado govore po grbaljskim selima. Da je godine 1350. car Dušan obnovio, proširio i uljepšao Podlastvu.
prije carske obnove manastira postojala na njegovom mjestu skromna starija crkvica u kojoj su se duhovna lica pripremala za hodočašće u Jerusalim i svetu zemlju. Boraveći kratko u toj lastovskoj crkvici sa monasima, brodom sa jaza otisnuo se za svetu zemlju i sveti otac naš Sava. Krila Bog ne dade čovjeku, no angelu. Umjesto krila, Bog je čovjeku dao pjesmu, da na njoj letjeti može jako angel. Ako je išta u čovjeku anđelsko i božansko, onda je to pjesma. Pjesma je bestjelesna kao i duša čovjekova. U pjesmi duša narodna obitava. Koliko je Bogu ugodan jedan dom, najbolje se može zaključiti po tome koliko često i kakve se pesme čuju. Jedna od onih koja neretko uzleće ponad svoda crkve Lastve Grbaljske, pored ostalog svedoči i o čvrstoj utkanosti našeg manastira u biće grbaljskog naroda. Prijatelji sa svih strana, primte pozdrav od Grbljana. Prijatelji sa svih strana, primte pozdrav od Grbljana. Primte pozdrav od momaka, car Lazara potomaka. Primte pozdrav od momaka, car Lazara potomaka. Manastir Veževići se sastoji od 3 crkve i konaka. Prva crkva je posvećena uspenju presvete Bogorodice. Sagradio je Stefan Prvovjenčani, osvještana 1223. godine rukom prvog zetskog episkopa Ilariona. Prilikom putovanja iz Dubrovnika za Skadar, godine 1351. car Dušan je boravio u manastiru i naredio da se pored crkve Uspenja Bogorodice podigne druga, veća crkva posvećena Svetom Stefanu. Crkve su tokom istorije često bile žrtve napada neprijatelja koji su palile i pljačkale Zetsko primorje, tako da su dugo bile potpuno napuštene. Prilikom prolaska turske vojske koji je predvodio skadarski vezir Mahmud Paša Bušatlija kroz Paštroviće 1785. teško je stradala crkva Svetog Stefana. Ona je bila oslikana prelijepim freskama, likovima svetitelja, od kojih su nam ostali tragovi koji svjedoče o najvišim dometima srpske srednjovjekovne kulture i umjetnosti. Manastir Duljevo.
Podignut je u prvoj polovini 14. vijeka u doba kralja Stefana Dečanskog i sina njegovog, cara Dušana, visoko u Paštrovskoj gori. Nevelika po obimu, ali predragocjena po duhovnim i istorijskom doprinosu u duši srpskog naroda, Duljevska crkva je dragulj u niski nemanjićkih zadužbina, kamena međaša srpske istorije, duhovnosti i kulture. Izranavljeni od neprijatelja kroz vijekove, zidovi manastirske crkve čuvaju mučeničke ostatke fresaka na kojima dostojanstveno svijetle likovi ktitora, kralja Stefana Dečanskog i cara Dušana. Zlatnim slovima je upisano u istoriju našeg naroda da je pod svodom manastira Duljevo duhovno stasao i kaluđer Arsenije Čarnojević, potonji znameniti patrijarh srpski s kraja 17. i početka 18. vijeka. Manastir Praskvica u blizini Svetog Stefana jedan je od najstarijih i najznačajnijih manastira u Paštrovićima na Zetskom primorju. Po predanju je osnovan 1050. godine, a 1413. godine crkvu Svetog Nikole je sagradio Balša III. Stracimirović Balšić, koji su kasnije Paštrovići obnovili i dogradili. U Praskvici je od najstarijeg doba radila i škola. U manastirskoj riznici vijekovima se čuvaju prevažna svjedočanstva časti i slave srpskog naroda i njegove crkve. Tu su povelje i dokumenta, zlatni krst cara Dušana koji je prenijet iz Visokih Dečana da bi bio sačuvan, putir ruskog cara Pavla, darovna gramata ruske carice Katarine, rukopisno evanđelje iz 1600. godine, poklon vladike Danila, mnogo ikona i knjiga, oružje i medalje paštrovskih dobrovoljaca u Balkanskom i Prvom svjetskom ratu za oslobođenje i ujedinjenje cijelog našeg naroda. Znameniti kameni sto od pravde za kojim je zasjedao plemenski zbor Paštrovića svjedoči da je Dušanov zakonik vijekovima bio mjerilo pravde na ovim blagoslovenim prostorima. Freska Svetog Save i oca njegovog i našeg Simeona blista i manastirskoj crkvi i pored svih rana koje je pretrpjela kroz vijekove. Na blagom uzvišenju izvan Budvanskog polja, oko 2 km od starog grada, nalazi se manastir sa 2 crkve posvećene Presvetoj Bogorodici. Stradanja i razaranja ovog bogorodičinog vrta odnijela su nam pouzdana pisana svjedočanstva o vremenu nastanka manastira. Narodna duša pamti da su naši slavni Nemanjići u prvoj polovini 14. vijeka i ovdje dali svoga doprinosa u obnovi i procvatu. Zapisi na freskama u Maloj crkvi, posvećenoj vavedenju Presvete Bogorodice iz 1630. godine, svjedoče da je gorjelo kandilo i monasi pjevali Bogu.
Vladika Sava Petrović Njegoš 1747. godine podigao je drugu veliku crkvu u krugu manastira posvećenju Uspenju Presvete Bogorodice. Mitropolit Petar II. Petrović Njegoš u mladim danima boravio je u Podmajinama, po zvijezdama učio bogosloviju i pisao neke od stihova koji su mu dali naslov Lovćenski tajnovidac. U isto vrijeme kad i Stanjević i četvrte decenije 19. vijeka austrijskom silom koja Boga ne moli, ali Bog silu ne voli, prekinut je monaški život u Podmajinama. Sve iz temelja obnovljeno trudom Kaluđera, Save i Benedikta u naše dane, duhovno procvjetao i propojao nadaleko se čuje. Na južnim padinama Lovćena u Poborima kod Budve nalazi se manastir Svete Trojice Stanjevići. Osnovao ga je 1338. godine Nikola Stanjević, veliki vojvoda cara Dušana. Kao veliki dobrotvor i obnovitelj manastira spominje se 100 godina kasnije i vojvoda Đurđe Đurašković Crnojević. Vojvoda Đurđe podigao je na brdu pred manastirom Utvrđenje, u narodu poznato kao Đurđevac, i crkvu posvećenu svetom velikom učeniku Georgiju. Poslije turskog razaranja Cetinskog manastira, početkom 18. vijeka, vladika Danilo nastanio se u Stanjevićki manastir, kada uz obnovu otpočinje i novi život ovoga našeg svetilišta. Vladika Sava sa svojim sinovcem, vladikom Vasilijem, dovršava obnovu manastira. U obnovljenom manastiru otvorio i školu za opismenjavanje kaluđera i sveštenika koju je pohađao i Petar I. Petrović Njegoš. Sveti Petar je u njemu boravio od 1790. do 1809. godine. U Stanjevićima je kao duhovni i narodni vođa napisao veliki broj poslanica sveštenstvu i narodu Crne Gore, Brda i Primorja, od kojih je 29 sačuvano do naših dana. Pod svodovima ovog manastira Sveti Petar je sa narodnim predstavnicima sročio i uobličio prvi dio stege, zakonika od 16 članova na preobraženje 1798. godine. To je bila prva objava zakonika u našem narodu poslije srednjevjekovnog perioda, znameniti zakonik opšti crnogorski i brdski, dopunjen kasnije na Cetinju. I mitropolit Petar II. Petrović Njegoš je u početku svoje službe često boravio u Stanjevićima. Tu je napisao i svoj znameniti bogoslovsko-filozofski spjev Luča Mikrokozma i imao susrete sa ruskim diplomatima i uglednim ljudima iz Primorja i drugih strana, među kojima je bio i Vuk Karadžić.
Desna ruka Svetog Jovana, kojom je krstio Hrista, od Sevastije do Cetinja prošla je 1000 kilometara. Malteški vitezovi su je predali ruskom imperatoru Pavlu I Romanovu zajedno sa delom časnog krsta i ikonom Majke Božje Filerimske, a tokom bolševičke revolucije te svetinje je spasila kraljica Marija Fjodorovna Romanov, da bi 1932. mitropolit Kijevski poklonio kralju Aleksandru Karađorđeviću u znak zahvalnosti za prihvatanje desetina hiljada ruskih izbeglica. Posle bombardovanja Beograda, kralj Petar II. Karađorđević preneo ih je na Ostrog, gde su skrivene provele rat, a u jednoj policijskoj raciji 1952. oduzete crkvi. Do 1978. godine ruka Svetog Jovana Krstitelja bila je u sefu Udbe, da bi je mitropolit Amfilohije 1993. izneo na svetlost dana. Od tada je ona ovde u crkvi Cetinskog manastira. Tu uz mošti Svetog Petra Cetinskog je i kovčežić sa delom časnog krsta i ove svetinje okupljaju vernike iz celog sveta. U manastirskoj riznici je i kruna Svetog kralja Stefana Dečanskog iz 14. veka. Patrijarh Arsenije Čarnojević prije seobe 1688. godine, seobe Srba sa Kosova, da je donio i ostavio upravo na čuvanje u Cetinski manastir iz prostog razloga što je Arsenije Čarnojević je bio odavde, sa Cetinja. Po drugom predanju krunu je doneo dečanski iguman Danilo Kažanegra. Na njoj su vidne određene promjene koje je pretrpjela u 19. vijeku dodavanjem krupnih medaljona sa svetiteljskim likovima, između kojih su manji medaljoni sa likovima heruvima. Po starovremenom običaju osnova krune je bordo boje, a osnovni ukras krstasta zlatna lajsna oivičena biserima na koje se nalaze pločice sa umetnutim dragim kamenjem. Ovde je i dragoceni epitrahilj Svetog Save, odežda Svetog Petra Cetinskog, Petra II. Petrovića Njegoša, bogato ukrašene ikone, predmeti od plemenitih metala, rukopisne knjige iz 13. veka i one iz prve ćirilske južnoslovenske štamparije. Tragovi davnih vremena drevne zetske episkopije koju je Sveti Sava osnovao 1219. da bi u vreme cara Dušana bila uzdignuta na stepen mitropolije, ovde živo svedoče o duhovnosti, kulturi, ali i teškim iskušenjima koja je Srpska pravoslavna crkva preživela.
Ja sam Srbin, na čelu mi piše, košulja mi tamljanom miriše. Crnogorci su slaveno srpskoga koljena kao i Hercegovci i Bošnjaci i prozvali su se tijem imenom kao i ovi od mjesta u kojemu žive. A jezik je sve jedan što i hercegovački, s vrlo malom i gotovo neprimjetnom razlikom, i manje je od ovoga ispoganjen turskijema riječima. Ja sam Srbin, a i džed mi bio, a i unuk. Zato na oružje i na krvavo polje, mili vitezi, da pokažemo neprijatelju što su kadre junačke gore, da pokažemo da u nama neugašeno srpsko srce kuca, srpska krvca vrije. Ja sam Srbin i ostajem, drugu vjeru ne poznajem. Jadni moj srpski narode, kada li ćeš ti postati prosvećen, slobodan i srećan? Omer Paša krenuo iz Mostara krvavijem tragom. Namjerava da udari na Crnu Goru. Ne da mi pas ni bolovat ni umrijet s mirom. Šta kome čini ovaj kameniti krš, okupan suzom i krvlju? E da Bog da srpskomu zrno srce raznijelo. Silno ime Dušanova pribjegla, u kojoj se svešteno hrani viteško ime Skenderbega i Obilića. Ime mi je Vjeroljub, prezime mi Rodoljub, Crnu Goru, rodnu grudu, kamen paše odasvudu. Srpski pišem i zborim, svakom gromko govorim, narodnost mi srbinska, umi duša slavjanska. Iako u ovoj zemlji nema nikakve druge narodnosti do jedine srpske i nikakve druge vjere do jedine pravoslavne istočne, to opet svaki inoplemenik i inovjerac može slobodno živiti i onu slobodu i onu našu domaću pravicu uživati, kako i svaki Crnogorac i Brđanin što uživa. Svečano vi izjavljujem da ću radeći za sreću vašu uvijek imati pred očima moje sjajne pretke, od vladike Danila,
koji je raširio granice naše i koji bi, da mu je bilo života, izvjesno stvorio jednu granicu srpsku. A ja od vas, braćo, očekujem da ćete mi svagda vašim junaštvom i vašim vrlinama pomoći da našu srpsku stvar unaprijedimo i stvorimo. Pod Muratom I srušeno je srpsko carstvo, a pod Muratom V ono mora uskrsnuti. To je želja moja i svih nas, kao i volja svemogućeg Boga, koga moja kuća vijekovima tako žarko moli i poštuje. Skoro 5 vijekova kako sila turska gazi veći dio naroda našega i pustoši najljepše zemlje stare velike države srpske. Crnogorci, zastava slobode i nezavisnosti koja se i poslije Kosova vazda ponosito i jedino još vila na našim krajevima, nije bila samo i zastava slobode i nezavisnosti Crne Gore, nego i znamenje buduće slobode i nezavisnosti svega našega naroda srpskoga. Vjenčavam te, srpsko more, sa slobodom Crne Gore. Ja u budućnost vjerujem, zete, kao u simbole crkve nam svete, jer što je srpstvo i malo slavno, i malo sveto, i malo glavno, nije li zeta to odnjihala? Zeta je srpstvo sve osnovala, na zetskoj njivi niklo je prvo srpskih vladara vladarsko drvo. Sve što je Srba iz srpskih strana, u hlad je čudnog drveta bilo i kolo srpskog junaštva vilo. Junake, vojvode, kraljeve, bane, careve naše župane, svece, knjaževe i državnike, zakonodavce i svještenike. Sve srpstvu zeta dala je mila, zeta je leglo srpskih sila. Bez slobode što ste ljudi, čopor stoke na pasište, grud Srbalja od slobode da udiše tamja nište. Zdravo mali slobodani, zdravo sinci zemlje ove, prirastajte da stečete rodnom kraju slave nove, da dug sveti odužite i amanet od prošlosti, da u grobu od radosti nemanjine šenu kosti i da harnost ukažete naše knjige svetoj glavi i zahvalni na vijekove ostanete Svetom Savi. Jedna želja preovlađivaše sve druge, da mi je cijelo prikupljeno srpstvo zagrliti, da mi je sve njegove neprijatelje spržiti. Djeco, vaš je Srbin rodio, pa stoga se vi Srbi zovete. To ćete vi ime do smrti vaše nositi, njim ćete se pred svijetom ponositi. I ako ko naumi da vam mjesto njega drugo kako ime nametne, vi ćete onda prije umrijeti nego to dopustiti. Ja sam Srbin, srpski sin, veran rodu svom, što je srpsko to ljubim, dušom iskrenom, i dok ću se držati, sve dok budem disati, neka čuje dušmanin, ja sam srpski sin, neka čuje dušmanin, ja sam srpski sin, od oca mi ostala lepa dara tri, ime Srbin moći krv, što u srcu. Svi ljudi koji žive u našoj domovini jesu Srbi većinom pravoslavne vjere, a ima ih rimokatoličke i muhamedanske. Sam srpski sin, neka čuje dušmanin, ja sam srpski sin, od te do... U Crnoj Gori žive sve sami čisti i pravi Srbi, koji govore srpskim jezikom, a ima ih oko 300.000 stanovnika. Većina su pravoslavne vjere, a ima nešto malo rimokatoličke i muhamedanske vjere.
ali treba znati da smo svi srpskoga porijekla i srpske narodnosti. Nijedan Srbin i Srpkinja, ma koje vjere bili, ne smiju požaliti ni život, ni imanje za opštu srpsku slobodu, dobro i blagostanje. Treba da je brat mio, koje vjere bio, jer teško bratu bez brata. Slava Crne Gore, to je slava cijelog srpskog naroda, jer Crna Gora na prvom mjestu pripada srpstvu i sve njene žrtve za srpstvo su prinesene. Narode srpski, 5 vijekova Srbin je u ropstvu čamio, svetitelja Save ime je slavio. I sada, u danima slobode i nezavisnosti, blagodarni srpski narod sjeća se doba slavnih Nemanjića, ponoseći se imenom i zaslugama tih osnivača veličine srpske države i srpske crkve. Nemanjići su ideal srpskoga naroda, srpske mišice i srpskog pravoslavlja. Narodno predstavništvo kao izraz tvojih misli i osjećanja, zaneseno željom da kruniše dan 50-godišnjice moga vladanja djelom koje će nagraditi moj dobri narod za njegove vjekovne borbe, za njegovu hrabrost, požrtvovanje i njegove nadčovečanske napore, a sa pogledom na slavnu prošlost naše otadžbine, koja je dala srpstvu prvu moćnu i priznatu kraljevinu, donijelo je jednodušno u današnje svojoj sjednici prijedlog da se obnovi naše staro kraljevstvo i da se na današnji dan Crna Gora proglasi kraljevinom, a ja da primim dostojanstvo kralja. I napredak u zemlji i ugled s polja mogao je biti postignut samo vrlinama mojega naroda. On je dao ruke koje su sabljom sjekle, on snagu koja je planine krčila, on srce koje je kucalo svo za srpstvo. On je najzad rađao sinove koji nijesu potamnili junačku slavu svojih predaka. Precima našim slava i vječni pokoj. Samo s takvim narodom mogao sam uspjevati, a uz bratsku pripomoć pravoslavne Rusije. Duboki su temelji ovoj obnovljenoj kraljevini našoj. Oni silaze do zetskih kraljeva Vojislava, Mihaila i Bodina. Ja se tvrdo uzdam da će prosvjećena Evropa, koja je do sada vazda uvažavala žrtve, koje je knjaževina Crna Gora vazda prinosila na oltar slobode i napretka, gledati u obnovljenoj kraljevini na ovoj strani srpstva, jemstvo i zalogu za održavanje mira u ovim krajevima. Priklanjam glavu svoju pred voljom Božjom i dušu svoju puštam da se pretopi u molitve, što mi je dosudio da dočekam ovaj radosni trenutak kad ulazim u godinu u kojoj mislim odpraznovati zajedno s vama i svojim milim narodom 50-godišnjicu svoje vladavine, prvu 50-godišnjicu doživjelu dosad jednim srpskim vladavcem, ujedno i 50-godišnjicu našega satrudništva na dobru i ugledu naše drage otadžbine. Kličem iz punih grudi, živjela naša mila otadžbina, živjeli moji mili Crnogorci, gdje ih god bilo na svijetu, živjelo naše milo srpstvo. I mi s punim veseljem pozdravljamo taj veliki čin u istoriji srpskog naroda i prikazujući slike njihovih veličanstva, prezaslužnog velikog Srbina i oca otadžbine, kralja Nikole i majke naroda svog, kraljice Milene.
Crnogorci, tužni vapaj koji dopire iz stare Srbije od tamošnje naše potlačene braće ne može se dalje podnositi. Onamo nemilosrdno kolju ne samo ljude, nego žene i nejaku djecu srpsku. Gladno, jadno i plijenjeno srpsko se roblje potuca po gorama i oko garišta svojih domova, klikujući ve da ga zaštitite i izbavite. Dužnost i ljubav roda nalažu vi da pohitate braći u pomoć. Moje nade da će se naći način da se bez prolivanja krvi Srbi u Turskoj oslobode muka ne ostvariše se. Te sad, koliko god je mojem srcu teško narušiti tišinu evropskog mira, ne ostaje mi dolatiti se sablje. One sablje koje su vaši očevi neustrašivo sljedovali na Vučijem dolu, Nikšiću, Baru i Ulcinju. Smjelost je uhvatiti se u koštac sa jednom velikom carevinom, ali to baš priliči mojemu vitezu Crnogorcu, utoliko prije što mu je najmilije uložiti se za braću. Tratit će na simpatije svega obrazovanoga svijeta, svega našega srpskoga roda. Neka se blagoslovom Božijim i svetog Petra Cetinskog i svih naših svetaca ostvare snovi iz rane moje mladosti, kad sam pjesmom nagoveštavao ovaj znameniti dan i zagrijevao srpski grudi vjerom da oružani moramo poći, onamo namo za brda ona. Živjeli Crnogorci, živio Balkanski savez. Zdravo svaki Srbin gdje god je koji, zdravo polja i ravnine, zdravo rijeke i planine, zdravo srpsko more, zdravo i vi braćo Šumadinci. Vrijeme nosi crane roda, živio krst, kralj i sloboda, ko pokuša da nas porobi. Ima
više od 450 godina kako se srpska zastava na ovom mjestu nije zalepršala. Zahvaljujući Božijem proviđenju i mudroj upravi njegovog veličanstva kralja Nikole i zahvaljujući hrabroj crnogorskoj vojsci, nama je danas omogućeno da crnogorsku zastavu, koja je ujedno i srpska, ovdje ponovo razvijemo. U ime kralja i u ime cijele zemlje, ja vam se zahvaljujem na vašoj hrabrosti i odvažnosti i za vaše požrtvovanje i za vašu istrajnost u ovom dugom i teškom ratu protiv ugnjetača.
erhalte Franz den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz, hoch als Herrscher, hoch als Weiser, steht er in des Ruhmes Glanz. Liebe windet, Lorbeerreise, ihm zu Nezadovoljna odgovorom na ultimatum, Austro-Ugarska 28. jula 1914. objavljuje rat Srbiji. Istog dana kralj Nikola kao vrhovni komandant izdaje naredbu o mobilizaciji crnogorske vojske i o tome obaveštava regenta Aleksandra. Crnogorska narodna skupština zasjeda u punom sazivu 1. avgusta 1914. a 6. avgusta kralj Nikola u glasu Crnogorca upućuje proklamaciju crnogorskom narodu. Crnogorci, sudbonosni čas je kucnuo. Crno-žuti barjak, koji od davnih vremena Kamora pritiska dušu jugoslovenskih naroda, razvio se, da taj narod sad potpuno uništi, da njegove slobodne predstavnike Srbiju i Crnu Goru pregazi. Crnogorci, krv se lije na Dunavu, Savi, Drini, lije se na granicama naše moćne zaštitnice Rusije i njene saveznice Francuske. Pa sad ko je junak, na oružje. Ko je junak, nek slijedi koracima dva stara srpska kralja da ginemo i krv prolijevamo za jedinstvo i slobodu zlatnu. Na našoj su strani Bog i pravda. Mi smo štjeli mir, nametnut nam je rat. Primite ga kao uvijek, primite ga srpski i junački. A blagoslov vašeg starog kralja pratit će vas u svim vašim podvizima. Živjeli moji mili Crnogorci, živjelo naše milo srpstvo, živjela naša moćna zaštitnica Rusija i njeni saveznici. Stari crnogorski kralj Nikola Petrović, podržan od cijela naroda, ušao je u ratni vihor zajedno sa Srbijom, hrabro i bratski nesebično. Naredbom ministra vojnog, crnogorska vojska je podijeljena na 4 odreda. Lovćenski, komandant divizijar Mitar Martinović. Hercegovački, komandant divizijar Serdar Janko Vukodić. Sandžački, komandant brigadir Luka Gojnić. I starosrbijanski, komandant brigadir Radomir Vešović. Prvobitno mobilisane snage Crne Gore činilo je oko 35.000 ljudi, a jačina austrougarske vojske prema Crnoj Gori iznosila je 72.000 boraca i 472 artiljerijska oruđa. U borbama na Hercegovačkom frontu od 8. do 18. avgusta crnogorska vojska je odbacila austrougarske snage duž cijele granice. Sestro mila gorska vilo, da li pamtiš šta je bilo? Badnje veče 16. crnogorske slavne čete. Ojha! Da li pamtiš vilo gorska, ko je dika crnogorska? Vukotića Serdar Janka, što ga jednom rađa majka. Ojha! Gradu rovu Boži slave, Serdar Janka muške glave, pa se s puškom pričeš čuju, neće nikom da robuju. Ojha! Niko kući ne uteče, a bijaše badnje veče, stoji puška do badnjaka, moj kovački je junaka. Ojha! Pamti se jogorska vilo, moj kovac je Borodino, krsta ljubi usred rova, pobratim je Kunduzova. Ojha! Kad na Božić sviće zora, Srbe brani Crna Gora, pred moj kovcem kršni tiču, Serdar Janko Vukotiću.
sestro mila gorska vilo, da li pamtiš šta je bilo? Badnje veče 16. crnogorske slavne čete. Ojba! Da li pamtiš Milo Gorska, to je diha crnogorska, Vukotića Serdar Janka, što ga jednom rađa majka. Ojba! Kad u rovu Božić slave, Serdar Janka muške glave, pa se s puškom priče čuju, neće nikom da robuju. Ojba! Niko kući ne uteče, a bijaše badnje veče, stoji puška do badnjaka, Mojkovački je junaka. Ojha! Pamti se Jogorska vilo, Mojkovac je Borodino, krsta ljubi usred rova, pobratim je Kutuzova. Ojha! Kad na Božić sviće zora, Srbije brani Crna Gora, pred Mojkovcem kršni tiču, Serdar Janko Vukotiću. Ojha! Boj, krenite junaci svi. Braćo moja, ljepotani, uskoro će bitka. U svakom od nas ima strah. Mora biti, jer smo ljudi. Ali ne bojte se. Mi danas ne branimo samo naše kuće, naše sestre i majke. Ne samo ovaj kameni krš koji nas je rodio i othranio. Ne samo Crnu Goru i Srbiju. Mi danas branimo srpski svijet. Puške u ruke! Za mnom, braćo! Vojsku i njenu silu, nego smo znali da poginemo i da ne trpimo ropstvo. Nastao je pokon, borba jaka, dok je tajad u puškama, municije svi spaljenoj, iza toga na bajunet, na smrt i život. Hranu Boga mi od kuće donosili, bili smo gladi, a snijeg leže se do koljena. Sve se posle izmiješalo, te krvave rijeke i snijeg se vas iskrvavi. Tu je palo mnogo Crnogoraca, a Švabe ni bolja i mi. Ranjenici po gorama pište, bojna njiva postara zbojište, a grobnica austrijske vojske, i zastave su na njoj crnogorske. Tako je napokon krvavo Mojkovačko bojište utihnulo sa smirajem tog nezaboravnog božićnog dana, 7. januara 1916. Ali time nije ugašeno i ratno poprište u Limskoj dolini, u Vasojevićima. Čitavih mjesec dana držao je Vasojevićki odred vojvode Lakića Vojvodića ključ odstupnice srpskih armija. Vasojevićke brigade uporno su zadržavale čitav 8. austro-ugarski korpus, dok se srpska vojska bezbjedno povlačila iza njihovih leđa pravcem Andrijevica, Trešnjevik, Mateševo. Uprkos silnoj nadmoći nije popustila ni limska odbrana, kao što nijesu ni Mojkovačka vrata. Završni bojevi Mojkovačke operacije vođeni su dakle na Limu, Tari i samom Mojkovcu. Na Mojkovcu je prva Sandžačka divizija po cijenu velikih žrtava ostvarila vojnički podvig, zaustavila ofanzivu nadmoćnih austro-ugarskih snaga
i odbranila svoje položaje. Krvava se borba vodi. Krvava borba. Naročito na Božić i na Badnji dan. A pobjedilo nam je srce junačko. Vojničkim podvigom i rezultatima Mojkovačka bitka zrači svojom slavom u našem istorijskom ljetopisu. Ali ona je i više od toga. Uzvišenim činom svjesnog žrtvovanja podvizi crnogorske vojske dosegli su sjaj legende i visinu kosovskog mita. Pa takovi Boga i Božića i dvoglavog orla Nemanjića i takovi groba Njegoševa i ljutoga mača Miloseva. Ej Kosovo i vidova dana i takovi srpski jegusana. Crnogorci su na Mojkovcu tako hrabro i poletno ginuli za svoju otadžbinu i njenu slobodu, za spas svoje srpske braće, za slavu i tradiciju, za čast oružja, za legendu dugog pamćenja i za pjesmu koja će nadahnjivati naraštaje i trajati dokle i naš narod bude postojao.